ka Kynhun jungi riu pat ba shimet lengba ka WhatsApp ya ka bala jutip kum ka yarap ya ki haka khlep mat badan kam sa shisien pat kelanang yai Bteng ban Kner ya kila Jingiarap Shillong ki baduk bat kani la sakhi haka snisa jan jaka tayo baladam bakani ka Kynhun hapo ka Jingialam uba stai sing khar Bteng ubadai unong sandur ya kani ka Kynhun haka Jingadon rengkat lang kat tu kat ni ki balaya no senyang ki bahieng hasam uba Tishal ding khar kongor urang ba shnong ka shnong mau kasyang uba William nong klau urang ba dong ka dong Mawdiangdiang kilalet ban ai men sim sngolam bat pentingen ya ka long yeng jaka kong Merisha shangpliang haka shnong mau kasyang dong Mawdiangdiang East Khasi Hills District kabala du no dangshen ya ukpa ki khon ubala mi na yeng banek de ya using shayo do henry ka jingja bas ngosi kalawan tablup ya ka yeng haka ba ula do no ya ka jingem kumbala paw hakilat pathai khubor bat ino ya la ka kurem bat sarngut ki khon ki badang rit kuntup ya ibadang arbanai nakaliang kani ka Kynhun haba kayo ileng ba kilat pathai khubor kalawa jingtip khambnia ya ka jing bakani ka long yeng kaman bat da ka jing snok ti lang ki badon ka mensim sngolam lengba kani ka WhatsApp group bat ki wei kilala ban penmi ya usenyang bat layo ban Kner ki kti a Jingiarap kum ka jing kershan ya kani ka long yeng wat la ka long ka Jingiarap kabaret Iwan aga Kynhun juga Bteng Jingiarap ya ki kemat pakidan kami kami ka WhatsApp group buat wangi ya kelap pakai kobo ya ga jingia ko sosi ba kayin bi ko Merisha shangpliang ya kendu kalau kejutu no yo ko jo dien buat lagi ya ki kami kipon ba di kurim ke mangit oborok ke ya ga bukan pa ko jo ko Merisha kalau ka jingia ka ba kum kami kan hapan kit ya keluar bakia hamtam ikon badang beritu di badang arbanai de nakalian jingi habang i kelap kai ko bot ke ina smokia buat daga jingia selok deng deng kum sporlok wilayah sim ya kini ka carai bangin kini yo senyang buat minta kesini ka upgrade naila agar apply yuan sekini kalongi da kajino senyang lang jang perlok jingi badang ko WhatsApp group buat tunju buat kebanggaan ko kani ka WhatsApp group jengi ru apa kreatif ya kani ka senjang bangi kum ko Kynhun sim wilayah snok kilang ye yuan sene ka ye mutaksi bangin kat senjang bang yo benum ban IT hakani kesni te ka jingwan di jingi kalong ba ikwa ru ban long ka uksa ya tuwi ru parado prasnam bakini sikumat aba kini kilong yin mat ke jingi yang sebenong ba itu dan kami tiru bakini sikumat ala kijong kat ba lae ke lesi dan Bteng balawan sini kalau yang ba layu ajike bakladan balawan insu banong ba ni ajnai ya bro to balawan sini kalau yang ban ai sini kan ya kan kalau yang pamat ini ka jingia ba susi bangi skem ba ki weiru ba ki nyami pamat ba ki nya Kner ki Jingiarap ya kan kalau yang badang gonkam ya Jingiarap ko bon lesi amar ba hamtam ba jong ke yang lo komai dan su ba kami kalau yang bukan sen ikon lesi ko ikon ya ban kit ya kan luar bakia do kata ya seksin sebenarnya ban ai play ya borok perlap di balai snok kilang और ये स्कम्बा इनंग ला बनिया शक्री यकने ककम बनियारा पदन सिंदा के कुदुक किरंगनी किमलो pro produk Muslim jengi दा कचिंग याराप lang kejong perlo na kulay sudah de hoy wan kiba ang ini ba pala ya bang ila Jingiarap bang ida video bang ida tempat pakai lembaga media kada bolong ba
ni kwa ban kini ke jing rekam pasha ini transparansi nang maborok perlok bayan osnang in bon kadesim in sania ini ya katar dai ka jing kumu ke juni pak jingiarap juni kamlong tang hakoi ke jaka re along kapuleng skol kat bamilain kum ko kon baret ni kene ti bang ngi scam bala ka kuir timis pak ni kin khal jong kin bon baret kat ko bakila ngi tengok itu ko dapat juni juni ai kidan pat ban kwa ban pa thai kata kisong be ha ka jing suku sima ko ka jing ya suku ko ta pun ya jangan nak pot kum kadak dong ka jing ansim kian ni kini longyeng di kong merisa sedang pada kisang pun jungki ke barangret yang empat ya isa wandu nambet kalau win nak kiba ikan talang beni aku pilih kamle selain nak puas support banai ni guna senyang kulit juni ai kong Malaysia. Tiatan dito jemai bari jeni pat mangila ngangit skempa kani kalong ka Jingiarap jadi longyeng atau ulai mangkertu kini longyeng ateng ke jingia pat mesti hukum yang kimat ngangit skempa ulai tunong ke ya pikong bari kun pikong piba kinang yo ikat pat sakai pat ba keplat kumju na tempa baju semua ya rembak Shillong tiba ti kartongor bari rembak dong jong de gadong ba W nakla banyak semang Mawdiangdiang hibarat tuai kita bukan lang buat kini langien penting ke sini hukum kejien lima kan ini kita lihat tulis apa semua kemudian ham akan kita terbuka kalau lah mengulang ini akan pencegah di dalam kok cuma ini pun begini karena ini ini apa begini ada yang emosional dalam dalam zaman berjalan yang dalam boleh tunjuk yang turun juga sesi penting buat banyak siang saya akan begini hari nak kalian ini cuma di dunia kita nak kalian bergabung hati ini sini dari no sebelum nak kalian ini mendapatkan hati ini belum begini umum itu kalau ini kilo mau Kynhun kepala ban Kynhun dem ya kan itu dalam ini dari efek siang dalam kerja itu tidak kamu pun kami kalau dulu ialah upah dari ialah nungsa yang itu macam ini dalam itu memang pun kita lihat kita ini sebenarnya sebelum mau ini telah makan sampai yang ini kesengut kita semua dari dalam titik mulai semua itu Kynhun bagi itu semua apa kita keluar bentuk yang siapa ni kolegi kita akan dikasih kita akan didengarempau mencapai kelima itu Kynhun kita siap mesin ban Jingiarap dem kami yang ini kolegi utama itu tunjuk nak kalian tengah akan dikepor si nak lagi bila nak kalian pergi dan siap mesin ban yang nak lem kita yang kita mau siapa ni kolegi dikit yang nak buat yang semua sibun bak dengan bagi ai tu pi lei untuk ya kini kalau ye ka mat ye limba ka tu tu lei nge ya si nak kalian bunyi ni ba siam jinge lei limba ka tu tu lei ba ni ba kali kalau ye kan yo ni kita ke tu setia ini tentang telefon di internet limba ka tu tu lei nge bagi ni head asal go hat sleep for atau tadi tu lei kita nak kalian tengah akan ikut pun dong nak lekat pami pi Kynhun dan lang kini kuat berkunjung urut nak kita itu ibala nak siang hati di sini balik nak kita cuti urut dengan boleh berkat berkuku yaki bah kinang lak susuk mah nak tiga yang tiga mon cikgu di longging di bamat cikgu nak kalian cuti urut Kynhun dengan lembah kecing dalam itu boleh lembah kecing berkuku boleh kinang lak susuk mah dan hai lem cikgu kita bamat pun jadi cikgu nengai mana kalian pergi kita dong pada belasnang ro aku lagi pi nengai kecil kalau cempi boleh untuk ku pi aku sini ku tu kawan itu bukan nak kalian dengar dan akan dikapor nak aku lagi pi bro kam ya idendang Indonesia simple yang nengai dan nak kalian pi ro se buat tentang kata komisi bagi sak meroi nengai ba ku perado senam di iro di
jinge dapat kena ko kayu tepi punta nak kalian tepi kena buat luai boleh terkerat nang kutu kedo tepi kam ba ba tepi lelekno nang ayati dia kata jimut jemkat ke bagian bebet dia kata kecil pendap nak kita kayu kesem nangek ga pinang yo ru dia kata kejing yang habis ni jo ke rumah tang dah ini tepi ni juga